Tini sangrong salo korbuk bukaste ni Shilachori RD block ni bisingo khobjak Gorakappa ADC village ni Duluchori kamini lahar kwbangma salromai chaya hamyangai tongmani phiaba tabuk ADC hapango tibramo phaimani yagulo tabuk Duluchori amchayo Ketal lahar ni samung engnani nai tongmani no nai kha takuk Surajit Marak tei Gorakappa ADC village ni chairman Vishar Joy Tripura Gorakappa ADC village ni vice chairman Bangshi Tripura akunsong Jagara ei Gorakappa ADC village ni village chairman Vishar Joy Tripura te phaisa jagara Duluchori ni ei parani vice chairman Bangshi Tripura ini ei Duluchori rastao o rama hamyani bagai kok salaikaseng kok sabanai pore tabok tini nui naikha i drok sokpaikha unnoyan khai tongo sung ADC hapangno haini bagai जों थानसानि लामा तियै जों ओ रामानां जों सक्सेसफुल खानाय मानसुका हिंके ओ Duluchoriनि विभिन्न समस्या न तिनि रेमन्त बाबु दङ भाइस चेयरमैन बंशी दङ बरकनो कालेक्ट खायै जोंनो सारो जों बाय कम्युनिकेशन गाहाम खाय तनैनो बरक बाय जों सामु सक्सेसफुल खायो तिनि ओ रामा मांखा बेलाय गाहाम क 25 বছর रेखा आज पर्यंत ओ जागाव ईद कासाफान क्लायाख बीजेपी सरकार फायनाय 3.5 বছরनि परे ओ रामाव कासाफान ईद क्लायाख तिनि तिप्रामथा एडीसीओ लगे लगे फायमानि लगे लगे पारा पारा उन्नतिनि बागै मानसुका तिनि ए रामा करे तिप्रासानि रामा ए एडीसी रामा जों तिनि खायना हिनै खायगा तेबो आं कासा हामाय मारवो तिनि करबक सब डिविजननि एसडीएम साहेब न बबो एक्टिभ दङ तिनि जेकुनु सामुं जों सालायखा एंके मोटा मोटी बनि सामुंबो गाहाम नंजागो जों तेबो सिनि तरफतै हामजांमा तरफतै तिनि एसडीएम साहेबना बेलायनो हामबाय माया फारो तिनि खायनि बागै जों थानसानि लामा तियै ओ रामानो सक्सेस खायमाखा तेबो अन्य जागा बोसों सक्सेसफुल खायना हिनै वानसुई दंगो अमहाय रामा जे जागाव प्रॉब्लेम दं जों बनो सक्सेसफुल खायना हिनै वानसुगो जागाव Duluchoriव टोटल 200 मिटार ताबागा भटपथ 200 मिटार खायनाय ओ रामा 200 मिटार दङ ओ 200 मिटारनि परे ते कायसा आयां पारा दङ आयां बोसों रमजांगा हिनै जों आसा खायो।